Dobrodošli u 5 minuta joge. Ja sam Nela, a danas radimo jednostavnu praksu disanja iz centra, da se povežemo sa dahom, umirimo misli i osjetimo stabilnost. Nije potrebno nikakvo iskustvo, samo pronađemo udoban sedeći položaj. Ako prije zatvorimo oči i spremni smo da počnemo. Porastemo temenom naviše da izdužimo kičmu, ramena pošaljemo unazad i dole, opustimo ih i narednih nekoliko trenutaka samo posmatramo prirodan tok daha. Nema potrebe da bilo šta menjamo ili usmeravamo. Samo pratimo vazduh kako ulazi pri udahu i izlazi pri izdahu. Sada ćemo lagano da produžimo i produbimo dah. I sa svakim udahom zamislimo da šaljemo dah skroz do kraja trupa, do samog dna karlice. Dozvolimo da se dno karlice opusti, kao da se osnova trupa spušta, a onda dozvolimo da se stomak i rebra opuste i rašire. Izdah napravimo prirodno, bez napora. Ostajemo ovde nekoliko udaha i izdaha. Udah širimo i opuštamo. Izdah prirodan. Udah spuštamo skroz do dna karlice, opuštamo. Izdah prirodno. Nastavljamo sa udahom do dna karlice, ali sada sa izdahom dodajemo blagu aktivaciju mišića. Počinjemo laganim aktiviranjem karličnog dna, tako da ga povlačimo naviše. Zatim dozvolimo da se taj pokret nastavi kroz donji stomak koji se nežno uvlači, kao da nam sam centar tela pomaže da istisnemo vazduh i izdahnemo do kraja. Na udah ponovo opustimo sve, šaljemo dah naniže. Na izdah blago aktiviramo centar tela od dna karlice naviše. Ostajemo opušteni, mirni i stabilni. Udah spuštamo do dna karlice, opuštamo. Izdah aktiviramo nagore i unutra. Udah opuštamo. Izdah aktiviramo. Udah spuštamo i opuštamo. Izdah podižemo i aktiviramo. Udah širenje i opuštanje. Izdah aktivacija i podizanje. Sada se lagano vraćamo prirodnom toku daha i zapažamo kako se osjećamo posle samo nekoliko minuta ove prakse disanja. Kada god smo spremni, možemo trepnuti nežno nekoliko puta, otvoriti oči i nastaviti sa svojim danom. Hvala što ste mi se pridružili u ovoj praksi disanja.